Iam okay body or Raksho Kala Gon Gombeyu, one Gishadan Benko, one Kilika, Nana Nam Kenyako, one Ki Kayum Gabna, Karayam Gabna, one Ki speaker, O Yamamushon Operationet Kan, one Ki Sopung Nabalak, O Yamamushon Opungan Chorus, one Ki Sablima John Wayne Shak Sanche. Pengelap lelang ke pengamaran. Ranwatch beliau pacunan station punyangkap kapese ira gay magunangan sansa dong chongway. Ap melen mepit police blotter. Ariach autobun police blotter bepan sansa pa. Ni July 1 Rookie kaya pas arrested ki sakongway o wasawasa silip ko na lingway bakon. No July issue Kevin Alexander arrested ki Changako Shukanchi Changako and Sapo Nalamoy. July issue Maverick Jack arrested ki Kaunapok o Chumalasakongway Panang in Sopar. No July Isak Jared Lopez arrested ki Kaunapok. No July Isak Yechiragan may arrested, Liban Peacher arrested ki Kaunapok, Larry Ari arrested ki Kaunapok, o Crocorio Frederick arrested ki Kaunapok, o Pilpayang Amenar Mastoro. Ni July Sakriyaw Yechiragan may arrested, Gaylord Malarme arrested ki Mi Palichokun sa Kongway o Changakoran ng Sakona ng Wipagon. Niyan so sa bintsungan sa kongway niya mi pa naman so paran sa kongway. Tsaka ko ran sa po na nuwi po kan niya so sa driver license o sugaw chin tsaka ko ran sa po na nuwi po. Lawerson Perkin arrested ki tsaka sa kongway pa naman sompar. Kurt Atley arrested ki tsaka sa kongway pa naman sompar. Justin Mangat arrested ki Chungale Sagongway o Kawanapok. Wayne Elgenberger arrested ki Chungale Sagongway. Tami Palichok Sagongway at Changapuran and Sapona ng Puwi Bagon. Fritz Adens arrested ki Kawanapok. Briard Primo arrested ki Kawanapok. Naisan Tali arrested ki Chungale Sagongway Panang in Sompar. William Artus arrested ki Chungale Sagongway Panang in Sompar. Apalang Frederick arrested ki case number 7-20-37. And bigak sa ng John Way, may substation riyan ng way matalini mo kuchi uyatatop kansawach o yat aray chungal nampe. Nampe substation in kuchi silu Royal Zero, Isisak Isakono, Matalanim Substation, Ye Silu Royal Zero, Reisak Royal, Silisak Silu. Pilman Kabesayang way me traffic, Anson register Stosakan sang Nialem, sang clock 1 del clock 5. Pilwiyawitan driver license, pilwiyawiran oras, sang niyet, lel niyalam, sang clock 8, lel clock 5. Pilwiyawitan police clearance ng administration, pilwiyawitan ran oras, sang clock 8, lel clock 5. Mwen image may kat pacawan sa karti ranwich, on way. Pwantag sa ng John Way, tama wiwiyawit ng Department and Campaign Public Safety te kolokol onapek o melini way pakon ap melen Police and Security kalangan ng kubur karusya.